Dr. WR Kharlukhi State President ke NPP but MP Raja Sabha Ulong. Bompat kwa ban ong halor jong ke roster system syakilat patai kubor Henry ïakren ha ke jingïalang ke Meghalaya Democratic Alliance II kumjuru ha ke jingïalang jong barok kiseng san hima na ke jella. Dak bepenpau bakane kemat ke dek bakta baha ulong. Kwa ru ban kentho ya ke jingmi syakmat kiwe kiseng san hima sesurok ban keren pensai halor ke roster system but ke reservation policy. And I do use untuk MDA meeting. Maknanya benda is not that simple. Kebijakan serum senang Malaysia jauh syahar. Kalau so many things, kalau slight steps from here, it will lead us to nowhere. Dengan kuat kebijakan MDA meeting, kuat kebijakan all party meeting. Maknanya kebijakan isu, kalau hangang, ngangang dengan dia mau kenal politician, dengan dia mau kenal tahu. No, doktor itu, it's not my subject. Kawai ke bang, ibu ke bang, yap ke state ni bang. Tang nila long politician, nila long master of all. Di journalism jom kiro petai mangate. Hintik tu mafi, marang dia politician deh. Ketang ibu bang yap. Rai ke kam jom pi bitim mafi. Nga beyond history nanti. Ide benda ketang. Just by being elected, the latih dut the kita ada lebih baik. At least journalism like ham train. People at least Northeast West Minister Manipur is a journalist. Entah 2 terms. MDA and well, when there's an all-party meeting, I'll be very happy. People long ni, marketing orang ini seperti entah. Kita so many things kita nak kuat dan keren yang seperti entah. Marketing orang ini bah. Kalau komdai is not very simple for a layman. Marketing ketika legal is a legal issue. Kaba kelak bergerak. Tengah mentang kau kena ada PhD history. Tak okey ngayok PhD in the political science department history dan tu berporna. Rekomend bangan day politician. Mati blood ke.